SMA Negeri 3 Denpasar ngemargiang upacara piadalan ring pura padmesana sekolah Irika. Piadalan sane kemargiang nepet ring purnama sasih kelima puniki nganggen sarana merupa pebangkit. Kepala SMA Negeri 3 Denpasar Ide Bagus Sudirgen Latarang piadalan ring pelinggih padmesana SMA Negeri 3 Denpasar nemonin purnama sasih kelima Rahina Inuni wantah nganggen sarana merupa bebangkit santukan sang penimang warsa yusan tetangian Irika ngawit pelinggih Irika ke plaspas. Tios ring punika taler kemargiang upacara pecaruan mancesate antuk pengabdi mangde samian angge ring SMA Negeri 3 Denpasar presiden ngemolihang kerahayuan kerahajengan. Pengabdin ipun mangda ide betara sane melinggih ring pura padmesana SMA Negeri 3 Denpasar status wece ledang icen warna guraha majeng krama sekolah rumasuk guru pegawai wiadin sisya Irika. Cara piadalan ring pelinggih padmesana SMA Negeri 3 Denpasar nemonin purnama sasih kelima. Nah niki ngelanturan upacara piadalan sane mau bangkit sane mangkin. Nah pengabdine taler keruntusan untuk pecaruan mancesate pengabdine mangdane presiden genah iriki taler ring pare jana sane wenten iriki presiden mata sami ngemangguhan kerahayuan riantukan pengabdin disiang iriki ngaya mana ide betara sane melinggih iriki swece ngicenen bakti damuh iriki keselamatan sapuniki. Ide Bagus Sudirgen ngowohin ring pemargin upacara puniki wantah nyerengang samian angge sane wenten ring SMA Negeri 3 Denpasar. Sejabaning ring guru yadin sisya akeh taler alumni rauh nyarengin ngerembe pemargin upacara piadalan ring SMA Negeri 3 Denpasar. Taler komite maka sami yakti sumuyup nyarengan nyangre turmaning ngelaksanayang puniki piadalan duwe. Dosnya ditiang aturan para musik semani mana semua pisan riantukan maka sami sampun sareng iring ditiang rasiki iriki ngayahen karyo dados sehingga memargi antar lan labde karyo ataupun itu. Pemargin upacara piadalan kategepin antuk makudang-kudang ilen-ilen mawit saking sesolahan topeng sidekarya baris gede pendet wiadin sesolahan tiosan sane kebak tayang oleh para sisya wiadin guru SMA Negeri 3 Denpasar. Jaya Kusuma, Bali TV.